Evo ga, da vidimo da li nastavljamo u elementu. Opa, 2870. A zašto ne uzmem? A ne, dobro, ajde. Mogu sam to i drugčije. Stani. Top H6. Neće maknut će tamo. Sad imam neki dobar potez, osjećam, ali nisam što forsiram koji je to potez. Moram brzo reagovati. Previše vremena sam potrošio.
Da, spor sam. Samo da vidimo ovo, baš me zanima ova partija. Baš me zanima ovaj tu negdje trenutak. Osjećaj mi govori ovdje negdje. Ne. Nemam ništa. Nemam ništa, bez veze sam igra. Ništa nemam. Ma kako? Ne mi pozicija, ali ništa. Mislim da mogu na prednost, ali ništa. Morat ću cincili mincili u ovim partijama. Polako. Nema agresivne igre. Ajde, evo. Cincili mincili. Ajmo. Čekaj, je ovo? Erik Lobro. Ajde, dobro. Bio dobar igrač. Šta radi? Razmišlja. Cincili mincili, evo ovako. Evo. Da. Cincili mincili. Cincili mincili. Cincili mincili uzeo liniju. Mogu sam sad to malo i bolje. Mogu sam to i bolje. Cincili mincili. Eto ga, cincili mincili, nešto smo postigli. Oho.
potez u pecome. Odigrao sam glup potez. Matna igra. Malo sam ga srušio. Šta da radim? Da li nije neka igra? Pozdrav svima, bye.